U okviru manifestacije Otvorena vrata univerziteta, univerziteti u Novom Pazaru posjetili su učenici ekonomsko-trgovinske škole. Upoznati su s historijatom, studentskom službom, departmanima, upravom, kao i s kapacitetima univerziteta. Ekonomija ću da upišem ekonomija, mada mislim da svako treba da upiše ono za što ima želju, jer ovaj poziv se jednom bira u životu, tako da treba dobro odlučiti. Veoma sam zadovoljan, obzirom da prvi put sam ovdje. Fakultet mi se mnogo svideo, to jeste prvo što ima dosta različitih smerova koje bih ja upisao. Ima također dobro opremljen, mnogo nudi za studente, to jest za njihovo sigurno učenje. I tako da ja bih upisao ekonomski fakultet ili pravni fakultet, to jest ovdje na Internacionalnom univerzitetu. Ono što ih sve ohrabruje je činjenica da, kako bi se obrazovali, ne moraju napuštati svoj grad. Ne bih morao da živim u drugom gradu, već mogu da ostanem kod kuće, a i dosta je, kako da kažem, razvijen i tako isto ne bih morao da idem u drugom gradu. U okviru manifestacije Otvorena vrata univerziteta najavljene su nakon praznika posjete i ostalih srednjih škola iz Novog Pazara, kao i Sjenice, Tutina, Rožaja.